gcwensa wekhuzani mfoka Mpungose Wemtshengiseni mfoka gcwensa yilokho esikubonayo amahlaya la sebehlangene nabo. Ngizothatha leli thuba ngibingelele ababukeli kulona lonke izwe likaMthaniya enhlane esifundazwe kuzona zonke indawo ezengamele iSouth Africa yonke. Ngithanda ukubingelela kakhulu igama lami nguKhuzani, ngidumeke ngendlamlenze mfowethu Mpungose phansi enkandla amandaba. Ukuba khona kwami la ngizobonga kakhulu ukusebenzisana nomfowethu umtshengiseni mfoka gcwensa. Ubaba ke kimi kodwa nje ke ngokuthi siyasebenzisana endimeni ngingasho ngithi ubhuti futhi ngiyenzela nawe ukuthi mhlawumbe engabi engayiboni sengathi ose ekwenye indlela. Ngizothanda ke futhi ukudlulisa ngibikele bonke abantu ukuthi ukuthatha kwami isinqumo sokuthi ngisebenze nalensizwa kwaba ukuthi mhlawumbe mangabe umuntu omdala noma umuntu osemkantsha ubomvu kuleyo ndima leyo ethi uyambona umfana mhlawumbe ongasafinyelele esigabeni sabo wabona ukuthi mhlawumbe lo mfana lo imina kwabe namse ukuthi nginyusa amehlo ukuthi nami bengikwenze bengisho ukuthi ngizobonwa nami engikwi level eyodwa nabo kodwa ngokubonwa kwami umuntu okuyi level esiphambili kunami ngabuka ukuthi kushuthi nami nginalo ikusasa lokuthi